Tautona Motho ntse go dumedisa go amogela ke video original Richardson. Tse dumela nna ke kgomatsa go tukile meorano lanka puo ya diatake tshepiso sekolo a re tsene mo go tsone. Tatona Advocate Duma Boko a re go na le thaelo e kgolo ya metsi mo lehatsheng la Botswana e ka bulelang dikgoro tsa peeletso mo mehameng e mesha ya metsi ya akaretsa maharathata a phepahatsang metsi a dirisitsweng le go goga metsi mo mahelong a mapapi a bua ko phuthegong ya ngwaga le ngwaga ya AIP Africa Water Investment Summit e simolotseng gompieno kwa Cape Town, Africa Borwa. Tatona Boko o go thile dikgwebo le makalana a kadimo a madi go gadima lehatshe la Botswana ka jana mo nakong eno le thoka go heta itsholelo sesha ka mo dingwageng tse di tang tsa bo 2040 le ta thaelelwa ke metsi a rutepego ka Bethany Mando. Tautona Advocate Duma Gideon Boko jaaka goroga mo Cape Town International Convention Center go thulana dithogo le balekane ka ene ga mmogo le bagwebe mo phuthegong kgolo ya African Union AIP Water Investment Summit go itebaganya le tharabololo ya thaelo ya metsi e lebaneng kgaolo ya Afrika le lehatshe ka bophara. Lehatshe la Botswana le bona phuthego e se bokopano hela mme le sebaka sa go ngoka babeeletsi go thusa go rarabolola dikgwetlho tsa thaelo ya metsi e bakwang ke dipula tse di buitsana le seemo sa phetogo ya loapi. The investments are in the form of major water transfer schemes, water treatment plants, and water storage facilities, sanitation schemes, and wastewater reclamation for productive reuse. In the process of decentralizing water infrastructure, there is need to design and build numerous pump stations, water transfer and distribution pipelines, treatment plants, and storage tanks across the country. The Botswana government is focusing on initiatives that will lead to the realization of sustainable management and utilization of water resources, water supply, and sanitation service delivery. Phuthego e ke la ntlha e tshegediwa mo Afrika ebile lehatshe la Afrika Borwa e nnile lengwe la a neng a di goga kwa pele go thamiwa phuthego ya African Water Investment Summit. Tautona wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa a re go beeletsa mo metsing ke go boloka bokamoso jwa Afrika. So we should leave this summit having arrived at deals, having identified pipelines, having struck partnerships, and also having put together a permanent global mechanism to sustain the momentum that is now rising, not only here on our continent, but globally as well, on the issue of water. Phuthego e ta jana lehatshe la Botswana le sena go simolodisa lenaneo le le tsosolosang itsholelo la Botswana Economic Transformation Program. Mme bagwebi ba ba phuthegileng hano jaanong ba tla tshwanelwa ke go leba kwa lehatsheng la Botswana go ya go sekaseka mehama e ba ka tsena mo go yone e itebagantseng le dikgang tsa metsi. Bethany Mando, BTV News, Cape Town, South Africa. Puso e boetse morago taolo tsa ga tautona tse di reng tse di tota tse di neng di tsenya mo tirisong lenaneo la go tlhabolola la Development Manager Model le makalana a le a tsamaisang tshwarelo se se tsisa kwa bokhutlhong ngwe ya mananeo a puso a neng a farefere ke dikgang kgaolo kgato eno e tla jana pego e duleng e supa fa go nnile tiriso ya madi botlhaswa go roba ditsamaiso le go tsenya madi a setšhaba mo go boitshegang fa buisa palamente maabane
tona wa tsa mesepele DIKGANG Renwa Salekae o boletse fa tsere tshwetso gore 80% ya ditiro tse di ka fa tlase ga thulaganyo eo di emisiwe ka ponyo ya leitlho mo go tse 148 tse 16 fela ke tsone di tla tswelelang ka fa tse 132 di tla nama di emisitswe go sekasekwa sešwa. Pego eo e supa fa ditiro tseo di ne di tlhoka 17 billion go dirwa mme tsa oketsega mo go kgakgamatsang go ya kwa go 56 billion pula selo se se tlhorileng tota se tlhorileng letlole la setšhaba. Lenaneo la DM le ne le dirisiwa ke puso ya pele go diragatsa mananeo ka fa tlase ga thulaganyo ya bobedi ya Transitional National Development Plan kana TNDP 2023-2025. The terms of reference for review of the TEME model covered the following areas. 1. Conceptualization and approval of the development manager model. Procurement of the development managers. Implementation and coordination of the development manager projects. And finally, the status of the development manager model. The task team commenced its work on 13 January 2025 and concluded the exercise with the submission of a final review report on 26 March 2025. The report was subsequently made public on 7 August 2025. Mr. Speaker, while the DM model was introduced with well-intended objectives, the review has revealed several critical shortcomings. Among the principal concerns were procedural deficiencies, insufficient stakeholder engagement, and a lack of alignment with legal and regulatory frameworks. Furthermore, the financial implications of the model, particularly the structure and magnitude of associated fees, have placed an unsustainable burden on government resources. Notwithstanding this, Mr. Speaker, just under 2 years following signature of the contracts with 9 development managers, the economic conditions have drastically changed, presenting challenges in the execution of all targeted 148 infrastructure projects. As a result of declining revenue inflows, implementation of projects, including those under development manager model, ought to be reconsidered. Consequently, Mr. Speaker, the government has taken a decision to revoke all 3 presidential directives that approved the adoption and use of the development manager model and its governance structures. Therefore, the government has decided that 16 projects currently under construction should proceed using alternative methods of delivery and/or financing. Meanwhile, for the 132 projects still at conceptualization stage, a thorough reassessment to explore alternative options that may better align with the government priorities will be pursued. Moholwane wa Absa Bank Botswana Metebgo Gidi a re lehatshe leno jaanong le tamega go beeletsa mo ditswammung tse dingwe jaaka tse di go tota go beeletsa mo ditswammung tse dingwe tse di ka nnang le dipoelo tse di go godimo jaaka nickel, kopore, gauta le jaaka mmaraka wa theko ya ditemane o wetse tlase. Moholwane wa Absa Bank Botswana Metebgo Gidi a re lehatshe leno jaanong le tamega go beeletsa mo ditswammung tse dingwe tse di ka nnang le dipoelo tse di go godimo jaaka nickel, kopore, gauta jaaka mmaraka wa theko ya ditemane o wetse tlase. Gidi o buile se ko tshimolodisong ya ditshupo tsa meepo tse di tla tshwarwang ka kgwedi ya Phalane e le malatsi a le 21 go hitha e le 22. Our reality is diamonds never really recovered to the levels of 2018 or 2017. That being the case, what has happened? Copper has grown 40% due to electronic vehicle manufacturing and renewable energy demand. Nickel as well, prices have increased 35% over the past 5 years due to battery production and green technology demand. Gold has grown 25% due to diamond replacement commodity in China.
Mookamedi wa lekalana le le itebagantseng le thuto maranyane matlotlo le tsa ngwao la lekgotla la ditšhaba UNESCO mono re itseng kwa gobe a lefatshe leno le tshwanetse la tla ka melao e tsepameng ya tiriso ya maranyane a botlhale jwa maitirelo kana artificial intelligence a re go dira jalo go ka thusa go netefatsa fa tiriso ya maranyane a artificial intelligence a sa gata ke ditshwanelo tsa setho re kwala gore be a re lefatshe ka bophara la amogetse ka diatla tsoopedi tiriso ya boranyane jo mo mehameng e farologaneng ya akaretsa ya temothuo le ya botsogo ka jalo go tshwanetse ga dirwa go le gontsi gore tuntsha setšhaba ka maranyane a artificial intelligence. There is strong potential within our higher education and innovation ecosystems, particularly in STEM and research institutions. However, there is a need to accelerate AI literacy for policymakers, educators, and the wider public to ensure inclusive participation in AI governance. On the data and infrastructure front, Botswana is advancing in its data governance frameworks, but there is need, once again, for greater interoperability, open data practices, as well as stronger privacy safeguards aligned with global ethical standards. Motho a re tswelela le tsone go tisa mowa wa bopelothumugi le go nonotsha setšhaba go itirela ke sone se tumelano ha gare ga mokgatlho wa sefapano se se hibidu Botswana Red Cross le International Federation of Red Cross e dumelang se tshwanetse sa dirwa bobedi jo bo shahaditse tumelano ya Capacity Building Fund e mo nakong e hitileng e thusitseng mokgatlho wa monogae go tokahatsa dikitso tsa baithaopi botsamaisi le ditsela tsa go itshireletsa mo Botswana o na le thata mothanka wa latela se ya boele jaaka Botswana Red Cross Society le lekgotla la International Federation of Red Cross ba tumelano e monwana go shafatsa tumelano e na le dingwaga tse 5 thuso e ya madi go tswa mo letloleng la Capacity Building Fund CBF le le ka fa tlase ga IFRC go tlhaloswa e se madi fela mme le sebaka sa phetogo mo mahatsheng. The CBF journey in Botswana has been a remarkable story of growth and transformation. Over the past 5 years, CBF ina le mothala mono re kgonne go dira go katala diata go thusa batho ka metlhale ya bopelothumugi ka go farologana e ka nna badiri baithaopi le setšhaba ka kakaretso. In protection, gender and inclusion, therefore making our humanitarian action more inclusive, more accountable and more impactful. Letlole la CBF le simolotswe go le pele ka maikaelelo a rileng mme jaanong le godile go ka itebaganya le mathoko a mangwe a makgotla a bopelothumugi a Red Cross go aga bokgoni mo tirong ya dithuso tsa bopelothumugi. We believe that this fund is very pivotal to us as a national society. Kgolo ya Botswana Red Cross le nonogo e re bonang ke ka thuso ya CBF mme re dumela letlole le tla tswella le re thusa go ya pele. This fund will really help us even move forward further. IFRC ya re katlego ya lefatshe la Botswana ke sekao se se diragetseng mo mahatsheng a mangwe kwa mekgatlho e mengwe e tshwanang o e nonositseng tsamaiso ya botswerere le boikarabelo. The biggest capacity, the strongest capacity is always local. Go nosa setšhaba le go taka dithuso tse di maleba go simolola mo gae dithuso tsa go tswa kwa ntle tsone di tshwanetse tsa emanokeng se se simolotsweng mo gae. The international component is complementing the national capacity. Botswana Red Cross Society le IFRC ba dumela gore peeletso e tla nonosa tiro ya bopelothumugi mo Botswana mme gape e tla nna sekao se se rotloetsang mekgatlho e mengwe mono. Go simolola ka palo potlana ya barui leruo le boleng jo bo rileng go fitlha mo maemong a go itsege mo lefatsheng leno kwa borwa le kwa botsheka thuo mo Botswana e ntse ya tokafala kwa kgaolong ya bobirwa mokgatlho wa barui wa bobirwa Farmers Partnership
bofapa o segile tema e bonalang ya gore barui ga ba sa tlhole ba ruela go oba letsogo fela mme ba atlega le mo kgwebong. Mmegadikgang wa BTV News Mamosisiska o ne a tsene ditshupong tsa temothuo kwa Bobirwa go bona ka fa tirisano e fetolang matshelo le ditshupo ka teng. Go le pele leruo e kile ya bo e le pinagare ya botshelo jwa malapa le mantsi le thusa malapa ka dijo le sireletsa setso le gone go tlisa madi. Gompieno se se fetoga ka bonako ka go ruelwa kgwebo le go rekisa kwa mebarakeng ya mafatshe. Se se rotloediwa ke mowa wa tirisano ka barui ba ikopanya le bana le sabe go tlhomamisa gore boleng jwa leruo e nna jwa boleng jo bo rileng mono gae le kwa mafatsheng a sele. Bontsi ba rona le botlhe ba batetseng ga ke batho ba ba batlang go gola mo marketeng kana ga o bona batho ba tayana motho wa bata ka maikelo a gore a te go gola a te go igodisa a te go lemoga gore ke ga kae a tshwantseng gore a thabolle teng mme go kopana ga hela e le barui le bofapa go dira gore o itsege go kgone go itse gore kgomo e ya mohuta o e ka bona ko kae go godisa motho mo maemong a gagwe a thuo go godisa le yone bofapa mo goreng e kgone go tsamaela batho e ba rekise go kgakala go tshwanetseng teng. Ditshupo tse di neela barui sebaka sa go supa leruo la maemo a kwa godimo go ithuta mo baitseanapeng ba leruo le go rekisa ka ditlhwatlhwa tse di botoka. Mo go bangwe ba barui se ke maano a go tsena mo mmarakeng ka fa molaong. Barui ba bangwe ka nna ba ne ba ntse ba nthotloetsa ba re ba tshwana bo re Thapelo Stalegosi ba re ba tshwana Simrex Mothobi ke ba re ba nkgodiseng hela thata ka gone gore ne ba ntse ba mpontsha diphoso tsa me ke bo ke go la hela yalo go ithela tsatsi leno le jaanong ke leng mantswitswidi wa tsatsi la gompieno e le Grand Champion of the Yard. Shongwe le ngwe ke e tsamayang ra nna le di-meeting re be ra belana mogopolo gore wene o dira jang mme ka tsone dikitso tseo tsa difamara tse di harologaneng ke tsone hela tse nkareng di irile gore gampieno ke be ke le ga ke leng teng ke le proud ke tsere reserve champion. Re le barui re ne ra nna hase ra kopana gore re buisane ra reka kana fidi ya tura ra nna hase ra kopana ra reka fidi ko nta ga malagala la Botswana go mo mme go dire ke bona gore re ne ra create yone bofapa re kgona go kopana mo bofapa re itsana gore no mme re ka bereka le bomang. Ka go kopanya matla le kitso barui ba mokgatlho wa bofapa ba supile fa tirisano e tlisa diphetogo tse di bonalang go simolola ka ditshupo tse di tsenwang ke setšhaba. Kgwebo ya leruo mo Bobirwa e ya gola mme ebile e tokafatsa itsholelo ya kgaolo eno le matshelo a banni ba yone. Mamosisiska, BTV News, Bobonong. Bani ba Hatsalatladi ba lela ka seemo sa borukhuthi se se tsweletseng ka go gotela kana ka go golela pele mo motseng wa bone ba tholosa ha dikgang tsa go ha ba dira melato teta ya go letela tsheko ba le konta ga kgolegelo di gakatsa seemo seo ka ba helela ba ipoa se boaboane mo go direng melato ba buile seo ka phuthegong ya kgota ka la bobedi eneng e buisiwa ke mo parlamente wa Molepolo le North Re Arafat Khan kwa Hatsalatladi a rutwe Lizzie Class. Di beila uti di rotloeditse bogodu ka tsela e tsibanyang mmele motho o se ya go itlhela nna di-case le 100 and something a ntse a tswa ka dibeili hela mme a gongwe go sena mabaka gape a emise gore kganya go e seko e be ya tloge o supi papametse puso e gweba ka di-case e lemogile letlole la go tsenya madi ka dibeilao kangwe le ngwe hela go te one ke tlang after 2 days ke beila buso e tsama rona re sala mo seemo tsang ditshwetso batho ba ere ba ilemela le ba romela go DRC ba go tlhagola masimo a DRC ba re bone madi le ha tsela rona le buse madi ba go foroma ditena kwa mahatsing a sele ba dira tiro tsa diatla e sentse go tlhola go le mo meeting wa go bola bana ba rona yano batho ba tseng lo ba iseng America Trump wa yo ba berekisa. Bangwe ba bane ba Hatsalatladi ba tlhalosa dingwe tsa dikgang tse di sa ba robatseng mo motseng wa bone ba buile se mo phuthegong ya kgota le mo parlamente wa bone Re Arafat Khan yo tlhalositseng fa ta tsibogela dikgang tseo kwa parlamenteng. Momento ba ka tsa gore mo ngwageng one o to go tsa pato maikuto a batho ha go dirwa molao motheo ke gona le batagang thata teng go gore
ha le gore phuthego ya go a tshwarang teng le teng go botsolotsiwa le go ema ka dilao le bue dilosi ba ba dirang molao motheo ba tsenye mafoko a lona mo teng ke tla go leka go bua ko parlamenteng. Banni ba ne gape ba tlhalosa fa bogodu jwa leruo le jone bo tsweletse ka go bajisetsa mo kgobedung. Motho yana mme a ntse a le kwa galambananyana a dipudina tso a di tlhokomelela bosigo a itlhelwa wa reipiwa go ribeswa bere diapego di a tsamaya e senyalo wa bolawa go ribeswa matshelonyana diapego di a tsamaya batho ba modimo ba humanegile ba itlhobagile ba boetse mo gae ga gona la se ba se dirang. Nngwe ya tse ke di ipeileng pele ke kopanele ba sepodisi gore re nne le mo go teng memorandum of understanding ba se ka nna kgakala le rona re le councilor re se ka nna kgakala le bone re le council. Ba ne ba kopile puso go gagamaletsa badirela puso molao ba ba tla fitlhelwang ba amega mo dikganyeng tsa borukuthi ba tlhalosa fa ba tshwanetse go nna sekao ka go kgalema dikgang tsa mothale o. Lizzy Class, BTV News, Hatsala Tadi. lefatshe la amerika le kgaotse papadisano le makgotla a batlhabani botlhe ba ba tswang kwa botlhaba jwa democratic republic of congo ka puso ya koo e ba supa ka monwana gore ba na le seabe mo go rekiseng ditswammung e se ka fa molaong. Batho ba congo le dikhamphane dingwe tsa china ba mangwa thata le go rekisa le go tsamaisa ditswammung e se ka fa molaong. Tshwetso e tla morago ga gore puso ya amerika e itlame go fedisa dintwa tse di kwa botlhaba jwa DRC le go tlisa babeeletsi kwa lefatsheng leo. A re tshware gone go motho yeso re go tshameka. Tla ke go leboga kgaitsedi a ke le wena morwa re je ka pego eo ya letla go rena la dikgang tsa rata Setswana tsana ko ene mme motswana yo tshomolo tsana o sa tswang go utlwa go ratša le gore sebaka ke se dikgang tsa go tsa metshameko ke bile ala go tse ke ga kwa dikgang tsa rona re dula gantse ka tsela e ntseng jana. Motshameki wa monogae Sabo Saleshando o letse a fentse Mbali Ndlabu wa Afrika Borwa mo kgaitsanong ya ITF J30 World Tennis Tour e tshegeditsweng monoga borone. Saleshando o fentse motshameko ka disete tse pedi tsa 6-love le 6-3. Penyo e ya gagwe e mo fetotse motshameki a le nosi fela monogae go fetela kwa tikologong e latelang ya di-quarter finale tsa di-singles ka mo letlhakoreng la borre. Saleshando o ya go thulana le motshameki ka ene wa di-doubles mo Ketsi Mokete o tlholegang kwa lefatsheng la Afrika Borwa. Mme re ntse le mo dikganyeng tsa tennis Dihan van Deventer go tswa kwa lefatsheng la Afrika Borwa o fetetse kwa di-quarter finaleng tsa kgaisano ya ITF World Tennis Tour J30 a sena go fenya motshameki wa monogae Martin Setso mo motshamekong wa di-singles o neng o tshamekelwa kwa mabaleng a National Tennis Center monoga borone. Pakostereke o na le ko Van Deventer o simolotsa motshameko o a supa lenyora le legolo la go fetela kwa legatong le latela la kgaisano eo a kgarakgatsa lekawana la monogae Setso mo seteng ya ntlha mme a feletsa a e gapa ka 6-love. Mo seteng ya bobedi Setso a tla jile magala a supa tshameko e tokafetseng fela thata a lwa ka gotlhe go leka go boela mo motshamekong fela maiteko a gagwe a ita se fololetse jaaka Van Deventer a na gapa sete eo ya bobedi e pile le ya bofelo ya motshameko ka 6-3. I just wanted to ke ne make ke balls. leka go fokotsa lebelo la motshameko ka gore ke ne ke lemogile gore fa motshameko o iketlile ke gone fa go mo palelang. Ke ne ka dira ka bojotlhe gore ke tsenye matlhagatlhaga mo motshamekong yo gore ke kgone go fenya. Getting energized and stuff. I think it was a good match. We both produced good level and good fight. E ne e le motshameko yo montle fela thata. Rotlhe re tshamekile ka thata. O ne a sa mphe sebaka sa go ka ipaakanya go ka tshameka sentle. Ke ne ke lwa ka gotlhe go ka fenya motshameko o mme ga re tela. Games or points I got.
Mejara fartswa mo go tsa tennis re tsena mo go tsa mabelo setlhopha sa BDF Athletics se rotse thotloetso ya madi a fetang 300,000 pula go tswa kwa ba rotloetseng ka go farologana madi ao a tla dirisiwa go tshegetsa kgaisano ya setlhopha seo ya BDF Half Marathon e tla bong e le kwa Setswana Barak se kwa Mogoditshane ka letsatsi la Tshipi Poshia Olope Molelo go rulagantse pego Mothusa Ramasole Major General Joseph Selo o itetse le go fitlhotloetso eo mo godimo ga moo a solofetsa gore ba tla dirisa madi ao ka boikarabelo le ka fa go tshwanetseng. To our valued sponsors, your unwavering support is the foundation of this initiative. You have chosen not just to partner with us, ke lebogela thotloetso ya lona ka ithusa lebelo le go gola ngwaga le ngwaga se ke sesupo sa gore le dumela mo monong wa rona flourishes because of your generosity and trust. le fa gone di-company di tshwana dikwata insurance ba rotloeditse ka 200,000 Standard Chartered 60,000 Absa 50,000 Mascom 30,000 Dangno Firm 10,000 Fabi Thomas ba ntshitse 7,500 moeteledipele wa komiti e rulaganyetsang lebelo Kennel Watipa Abel o ikuetse mo di-companyeng ka go farologana go tswelela ba ba emanokeng ka jaana go tshegetsa kgaisano ya mabelo go le turu. BDF Mogoditshane Half Marathon continues to grow in scale, inclusivity and impact. Lebelo le le akaretsa botlhe le bana le bogole. Maikaelelo ke go kwanya madi a tla thusa mo go tsa bobelotlhomogi se e le maitlamo a setlhopha sa rona sa BDF Athletics. Will be awarded prize money. Lebelo leo le tla bong le tshegetswa lekgetho la botlhano le tla akaretsa mabelo a 21 kilometers, 10 kilometers le 5 kilometers go tswelela le rotloetsa boitekanelo le go fetola matshelo a banana. Madi a yang go kokoangwa mo lebelong le a tla dirisiwa go thusa ba ba tlhokileng lesego mo setšhabeng. Phosha Olope Molelo, BTV Sport, Mogoditshane. Mejara faragara la dikgantse tsa rona lekgotla la Botswana Swimming Sport Association le tlosolositse dikgaisano tsa lone fa e sale ka kgwedi ya Mopitlo mo ngwaga se se tlile morago ga gore swimming pool ya kwa Madikolo e tswalwe ka mabaka a dipaakanyo tse di tsweletseng koo dipaakanyo tse di solofetse go ka wela ka nako go letla paka ya motshameko wa go thuma go ka simolola mo kgweding ya Lwetse Tshegofatso Malepa o rulagantse pego. Fa e sa le ngwaga no simolola lekgotla la Botswana Swimming Sport Association le gonne fela go tshegetsa kgaisano e lengwe ka kgwedi ya Hirikgong morago ga moo dikgaisano di le mmalwa sa retela ntateng ya bothata jo ba neng ba boitemogela mo UB Swimming Pool. Pula rena ile ya re ha ngwaga o simologa e be simolola ke go duta e nna le dilikinyana mo side tse pedi jaanong ile ha re bona phathanyana e be re bona gore bogolo re baakanye phulu itere di-events tsa bohelo tse ne di setse di be di ithala seemo se siame mme ga go a ka ga nna yalo ka gore go raya gore rakonteraka o ile a tsaya sebaka go repaira tsone side tse pedi. Le fa go ntse jalo dikgang tse di monate ke gore mo bekeng tse pedi tse di tlang dipaakanyo tsotlhe di tla bo di weditswe. At the moment ke gone go tlina metsi hela ka gore tse ne re di lebile tse ne di le mmeja mo bogompiekong di siame yaanong gantsinyana ga go nna mariga ga re tsenye di-chemical ka one mabaka a gore di-cost di a go godimo thata. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Swimming Sport Association kgotsa Matthews a rona le tshepo ya gore bathumi ba tla gatisa dinako tse di bonako fa ba simolola go phadisana. So we are hoping we're going to create a platform their fastest times and to note their fastest times. In terms of our schedule, we competition every 2 weeks. One Francistown. Go tsena mo nakong eno lekgotla la BSSA le sa tswang go tshwara ditlhopho go tlhoma komiti e ntšha e tla le go ga dingwaga tse nne go fitlha ka ngwaga 2029 le romeletse ditlhopha lenanong la dikgaisano tse di yang go simolola ka kgaisano ya BSSA League Gala ya ntlha kgwedi e tlang le 20 mo Gaborone go kwa UB Swimming Pool fa sotlhe di tsamaile ka thelelo lenaneo leo le tla wela ka kgwedi ya Moranang ngwaga o tla Tshegofatso Malepa BTV Sport Gaborone.
motswala wetso dikgang tsa rona di wela ka tsela e ntseng jaana mme e re pele na le wena re kgaogana mo nakong ya gompieno tla ke lemoge ke be ke leboge morwa rre Tshepiso Sekolo yena na diranola ka puo ya diatla kgomotsego o tukile o goneha go tla go tsweledisa lenaneo la The Daybreak mo mosong ono nna le rona.